Muchiomo kuma kiamwa intere chemedero yo kuromba kyoto kyone kenyuma ya ntomurume omora bakwi muchore wa muchione ndegwe kiranda mwana wora kinyata ukiri imadoganyo mwari unende wa myaka 15 ariyo tentuko yambere muntu nende kudira itumando gucheki wendo nwe inde nyina tamenya wankare direte nende akyona chona neria bya mwana okugewa chiari ba mwana onende badiwa bateregirite muchore wo onende omba kudira kibudakia onto yabo Irimo chiumwe ntura ya kiamwai wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Maratu ithirite bagwete ntheikirigaro na nkinya kimakom bata kumenya bakuru ba mwari wao kurwa miaka 15 mwari wao ra ethiritwo ari na mawathe makimechiria agwatitwe na nkinya gwikirwa rieme muntu bakumenya muntu muchore wa muchi uyu tonto bau ndabwereirwe mweri wa iri na ndabwerewa mweri wa iri ndeugura nyuma ndiona bwa December na bwa December mweri wa iri ngobwerewa nonto nani nte kwenda kumwira kwibua karinti ambite gucunkuna wega ndagikeria nge ndamuria kana wedikua wenanda ambelile wele gutinde niyo indi muntu ngwita kwa mugendi ni amugwatire nyidi arieta gutaruji ndamuria mugendi kana muntu ungi ambira mugendi kuringana na kana gaka kari muntu jo amenyeretie gugakururia gwari onthe kari gonka kana kathi gutaruje muroni wa nithi gukaira nyomba ya kerere mbari no na kwambiria gukaruthira ntheto eno ndamuria kwibubu arudire ambira ine twarudire na ambira ndamugweta kaka ambulaga ndamuria riu te kuona kiromo giaku nansi gikudata nenda kwirire arume batire kagua takimenyeta tongoragia mukuru mwene muchi uyu ariuga muthuganiru ari muchore wake wa kirachi kia mbere baratwire kuriunganira na nkinya kunoria uchore bwao atakumenya kana ntheto-ini ikarigiria na mwari uyu wake ni mtu wina heshima na family yake anakero ni ambira utigana niyo ni muturu wako ni muchoro wako tuluchore sana lakini nkegwa ndi na peni koloni yakwa ntule kumbe uchore bwakwa noe para ukita kulekerwa ake mwana riu acha mwana no special te mwana mbo tiwe erugera te mwana mbo kwirira nguo te mwana mbo kwirutera buri kukemechiria mayo wenka na rwakaraja gugitwikikaga ntheto ino ciarwe na nkinya kuthirwa kimuchi gugitwikikanaga muthuganirwa wano nkinya muntu amuchi indi andiki bandeto barakinya na uchunjugurania na thaino antu bamuchi uyu bariuga muthuganirwa nekerwe nkono akathi kugira mbere riu ni nkuona untu bubu na peni muno nontu riu untu tabubu ni akujukua we na ni agwikirwa nkono ni miaka 20 nimbonete baingi riu family yonde gacoke kina gwandea no ndukubwetu tuli aturi atende titwamwira ngani titwauga na nindonete untu unura bati kwamba kwikarua ndi ana sabueria ona murakou ona nanse bekale ndi bambe bayuki untu bubu be amwe bonde murakakane kana muraketikire gwegore urenda kuga ndeto ino ciambe igua kimuchie riu miana jona jairwa kimwisi ni ikinyire aria ngite kairwa kimwisi no nto kinyire ri angate konto bubu batikurekua meri uno kinyire na wakinya no mwanka ndeto ino idiale araja neto kiseria no nto mwana ote mwana agutendelwa na ni mwana wa okuonekana te mwana we urira nguo ni murigo mujiari anenkelwa no nto riu mujiari uyu anenkelwa murigo na anenkelwa mwana no ate waki yake no kanedwa ni kabale augite mbere bantu bukinya akauga murakoyo no tunia kwigwa turuma situtu murakoyo akauga nione nkwenda twikare ndi na jari babegirire nkunengerwa tele au kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moga.